برز دمتا باش و براستی هر سالک در باست به هیوی و امید لاواستر دبن پشتی نه سالان چهار نویسا ادریس علو چیه خير والسلامت بن براستی زانه مسئله گرتیا او رواندنه خباتکارن کرد يعني گرانه قالك زحمتي خو هيا ونماذجي بدستي نافل دبن ميليسن بيادا او سلطة الوكالة او دار لجمعنا كت زندانه وقرتنا براستي يعني ونايا الا زخت زيادتر مازن شي بنج آلي هن هزن ناف دولتي دار او چمكي جهيزي قرابالقه بيادا نصرايا داعش او چاتا العفرين درن او يعني قشتك اب هزي قرابالقه يعني كاتني زندان الجموانا وقرتنا الا هنك جارات شيدبن درفتن شيدبن دردكابن او نتشكي جوداترن ادريس علو بنه سال درباز دبن بارزر ادريس علو بنه سال درباز بن سر رواندناوي خود زحمته يعني ججواره وقتاق مرات تيني بيري خوك انه سالك درباس بي 2 سال درباس بن 3 سال تدبيع عاديه بس اما بين هالسال يعني حر داري لاواز دبي وقرص دبي ومديا خلكيجي ومديا مغلبتيوي دياوي برايوي وجنيوي ودريوي هفجناوي يعني قالك يعني نماي ومديا وانا بس ام تشدكن يعني ام دبن ام ومدينه خاش بن او شهيد زندينه او شهيد زندينه يعني بخو براستي بشتي نه سالا يعني سربورينا قرتنا ادريس علو قالك تشت هنا يعني قالك مرا بيجي ادريس علو دو وقت كده هات رافاندن دو وقت كده ايرشك مازن للسر بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا تشيد دو وقت ده ام سد وحشتي وشش هفال هات بن قرتن يعني ام بري ويب ده هات بن قرتن ام نه حشتين هاد 10,000 سيزده هاتن قرتن او دي مرة ده حشتي يازداد ده هيب ده ما بين مدابون دو وقت ده بركشي جاني خوش دزدان يك جوانا نمونه حوالي مكة وجبرج عبدالو قنده الشهيدة شهيدة آلا رنگين يعني دو دمه ده قربالق بو هندابين بو حتى تدبي بس بله زاني ادريس علو دو وقت ده هات رافاندن بركي بن شاف ديري دابو هاوجي دو وقت ده هات كرتن وحوالي ما احمد سيدوجي دو وقت ده الحلبي حرتك ده وقت كده نيفي يعني تقريبا ناو بري وانا ده هيف مو هيف نيفك هابي هاد قرتن يعني جريداي حردك جريداي مسألة كنا او انه داخازا يعني كرديتي دكن لسر بازا برزالي نمر او يعني كاري خود تشتي تنابو بله يعني جبر في هات قرتن ادريس علو يعني مناك جقرتيد ما بالدرنجي مانا وحطانا هاجي ام هيفي ددن قرك وابيجي ان شاء الله بإيه خذي قرك الجيانبي بس ام يعني ام نزانن ام كيتش بيجي باشا. بله لكوري آگاهی و زانیرین بردستی وقتنا ادریس علو نهال کدریه لجنب هیده یان جبو رژیم هاتی را باز کرن قول زنياري كاتنا نوفلا بما زانت بري في 10 سالا نيتشا قشتما قو لجم منبجية لمنبجي لدافاري منبجية دي راجي رادستي الرجيم السوري بوك بری 2 ساله 2 سالا لمنبجية لوداري دركتن نديبون ادريس علو بس دبيجي يك وكوي او هواج خرط بيجي يكيرا قوتي جمال باتمرا بيجن از ادريس علومه از المنبجي هات مقرتن ابدا اب رانج دنن بس طيبات اجمرا يعني هاتي او كرون ام بي لمن بجد زندان پیده دابو اري زندانه بهذا بس وقت شاو از رادسي امن الدوله بمحلبه وبشتي تشروجي اززو اديسا فقرادم خيايا او كاغاتك او كاغاتك د نابلا بي ريجيمي دا نابلا بي نابلا دي الافين وانا بادا جبو چه بکارتین وان کاغذ د وقتا دانو استاندني كردي دا مابين انجمان اجتماعي كردي و بادا دا دانستانه كردي و بادا
دوی وقتی دوی دمیدا يعني تدي امريكا زخت كربو دي راجي تدي بشتي حرب اوكرانيا وروسيا ونظام تشه سسكر يعني وي وقت سسكر ريجيم السوري او بالبداس خباونين هاتن وكاغتك لهمبر انجمن اجتماعي كردي دانوستاندن دا وي كاغاتا بكارونين هاتن اي قرتيا ناو تاني ضباطت مي انجمن لشكري كردي او جي قشت رادستی پیدا کردن بجاره کردن بری به سالی به 2 سال دیسا رادست کردن وک حواله ما بهزاد دورسن یعنی ازانیاری گشتن نابلا پیما گو بهزاد دورسن اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی ما پارتی دموکراتی کردستان سوریا او بهزاد دورسن گل حسکه دوی دامه داجی گل حسکه حتی کسن دنجی علي ابراهيم او فؤاد ابراهيم گو اوجی لحبسه حسکه دوی وقت هذا بس ديرا فاك شاندن ديرا سيستبو او هفيفينا نابري انجمان نشتوني كردي و بيادا دا سيستبو دي ساجي خويايا وگراندن لجم ريجيمي او نها از دبم از گومان دكم وقت زانياري جمارا هاتنا ادريس علو و هر وهاجي حواله دوي بهزاد دورسن و فؤاد ابراهيم و افسرد مي كرد قشتك لجم ريجيم السورينا باش مامستا اپور تدور ده آگاهین گلک گرین گوتن مادام جم رژیم تو هولک هيا تكرن كو چارنویسا وان دیار بکن دو وقت كده هنك مرة بيواندي كن ام ناس ناكن زاني رقم ما نمري مشكوفا برنا از نزانم در كاتن او كاسب السر او لهيا رجيم السوري بنا طبعا ما جوجي ما سركرداي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا جي كرن روشه ما جو افكاس زانياري هنا دبيجن او لجام رجيم السورينا رجيم السوري اكي رادستي يعني اكي بردي وانا بردي قلت للصدنايا انا او خاصه بهزاد دورسن وفؤاد ابراهيم كسن وانا هبون ما جو بريوي الحسكي بيون الحسكي تشون جام رجيم المهم شي بو يعني اف رادست كرن عاديه يعني شو ام رادستي بيون او رادستي واناجي رادست بيون عاديك ادريس علو جي دو وقت كده نها وقت زانياري هيا للجامع دبيجن للجام يعني المنبج ده حبسه ده زندان ده بس بخا از باور ناكم المنبجي بري بدي صاله المنبجي بس نها او رادستي رجيم السوري بيا بل او رادستي رجيم السوري بيا ودجيان ده از لوانا نابليدكم افي كاسيد هانا شهيد زندينه بل باش لما دمينه ام بدي هانا كفن ما مستعفو دوی چاوا کار لسر ویکی وره کرن کو دیار کرنا یعنی چارنویسا وان گرتیان وره دیار کرن بري از في برسفي بده نمونه ام 43 کس این اولاد به پیاده ام وکاست جعفرینه ام هاتن رادستی امن الدولة حلب کرن آساییه تشتكي پر آسایید نابره كانوا امج حبسك چون حبسك اي رژیمه ابدا جداتر تنايا فرق تنايا ام 43 کس رادستی وانا بن جوی 43 کس نا ام 3 کس تنه فلتي ام تنه دركاتن آزاد بن از بو نضال يوسف بو و وای تشيك الحمصي بو نضال وويفا ام هاتن لقام شلون هاتن جنف ام رادستي ابو جابون ام رادستي وانا بن وانا يعني تشتكي آساییه د جمع د سلاطه وکالت يعني اف بي كارتينه بينه تشتي ازانم بس از نها ديناكم دو وقت كده بي متشت نفساندي او امن الدوله د اخافتني خدا لي برسني خب مره يكن ككو يكن او بياده يك بشكل امن الدوله سوري از بيجن يجوي زيادة ترجي هيا بس از نابيجن آدن دوی چاوا کار سر اره اف کار چاوا یکی ببی چاره سر جبو روشی گرتیاب درام يعني از بینم او خوشن دجیانه خودانه بس د زندان دن وقتا گوتنا
چوینا جم رژیم را دستی رژیم سوری بینه و را دستی پیاده بینه و جارک در را دست بینه اف ادم اف الى حد ما از باورم اف دغریه اف راسته دبا چاره سر دریا دیپلماسی وره کرن او گرتیه جم پیاده گرتیا رژیمینه گرتیا رژیمینه گرتیا جم پیاده گرتیا رژیمینه از مسو کرجی دکو بیتشتی جم تشتن هنا يعني از کارم وانا بیجم دبا ارتا الانجمانا مای نشتمانی کردی پارتی دموکراتی کردستان و انجمانا نشتمانی کردی سرکشته و حاله دان وستاندن هذا اف زدتر زخت بكن دريا دولة زلهز وك امريكا ملفه كرديا دوساي قرطيا جركا ورش رو بكرن يكم يكم به في حال دان وستاندن تشيبو دان وستاندن يعني وقتك برا امريكا را بيجت امريكا كان زختي لقد قشت قابك اف قرتي امانتك عند استمدا وناكابل جي بدانيرا ناكابل زانه اف قرتيجي يعني سكا حوالي ما بهزاد دورسن حوالي ما فؤاد ابراهيم حوالي ما ادريس علو وافسرد ماي كردي واحمد سيدو وهر واجي زانه اف كاسنا جي قني خد استمدانا بله جرك ام بواجبي خد تمام رابن وحر ذهب بيفنا دو مختواري كرن والا وري كرن چونكي جانب استراتيجي امريكا راه باش دان وستاندنه ما و نابلد به پیدا جانب کی استراتیجیه ج امریکا را ابه بسری بس او برجاندی خزانه گ امریکا الگور برجاندی خزانه گرک ام لوانا تم خودی درکبن و ام له بپرسن یعنی مالبتت وانا هنا مالبتت وانا گرک یکم ام جبر مالبته وانا و درکبن باش ام ناخ ام حزناك انه محتاج تشكيل بله از بدرفت بدم مامستا اپو بلا برسوی بدش برکو اندام کی سرکرده کی پدکسه او جی او پارتی یک سرکت ده انا کسی ده مامستا اپو بکورتی شکر ما خود بجون اون کار کی نکن جبو گرتین خوایان جی اگر بتنه گلک کس هنه نه تفلی انا کسی و پارتین کردینه کار لسر وار نای کرن کو چهار نوی سوان دیارو کورتیش کرما ام بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وك بارتي ما مهلقرج بروجانا تبي كردرا حمي ملات هميميا تشقا قرتيد ما هنا تشقا اشاكي ملاتها اشاكي مايا ام الملات قيد برسن ام جبو ناجبو حزبيه خو دركتنا ام جبو ملات دركتنا ام جنوبي ملات دركتنا هافياك ادن قرتيد ما زاني لجم قرتيد ما الجم ده سلاطة باكلات لجم تشاتا لجم رجيم سوري قالكن يعني قالك ام خدي الفانا دركبن ده بيشار وجه ده بلقا جي تشيبينا بلقا تشيبينا وكينا ونا كينا فردا ويدا يعني نفس جاه ولا ما بارتينا او ام دبين وقتها دبين افسرد ماي كرد حيشنا بارتينا ام دبين حر يكي كرد لجم بيادا تشيد بالجم بيادا يا الجم جم تشاتو يا الجم نظام السوري او رجيم السوري قالك الحمي كسان وري برسين والخدي وانا ام الخدي وانا ام دركبن وام ناخ ام نيلبن خلكي وانا جي محتاج به من مغلبات وانا وداريد وانا ازفيد بيجم وهي انه خوش بدجانه خدابن وك ام دبيجن هنا دجانه خدابن وهي دركتنه جحمي قرتيان را از دخوازم